Di Pulong Tamisen Pen World Tourism Day Katalondor. Chitini Pine Koret Roxy Ernie, Sarsing Teron Langkung Habi Auditorium Hall along, Somindara Dangalong, World Tourism Day Katalonalong, Pachaton Dunsi, Carbiang Long Autonomous Council Tourist Department Pen, Missen Pen Katalon Ponabirta Nangli. Ada por pai por pen Langbuku Alang Sunalong, Half Marathon Kekat Pensi, World Tourism Day Katalon Pangchenglo. Laso marathon along Carbiang Long pen ang tana tumtami penang an men nang chathabdunsi World Tourism Day Katalon along RDPD. Bangso pi aner lo porpai Krisia porpen radamepi pedosi mecheng cheprang kalitang lunse pozubin gardaphan milur kaipen chikimu pedolo. Laso pi pininga sengkan ke enpon athepi Tourism and Sustainable Transformation pualam thepi pen kachatong arada tumpen chingki chathaname pedolo. Laso mayelong aluhi aman pen kachatong dun Carbiang Long Autonomous Council Speaker Rajuti Sopen Carbiang Long Autonomous Council Tourism Department pen kapiklang pon website ami impupon. Mayelong Dr. R.K. Suman, DY Director General and Regional Director NE Ministry of Tourism Gulf of India Lapen Sri V.S. Kumar Assistant Director India Tourism Northeast Regional Office Guwahati Atumtami Chatongdo. Major Deadpen Diphu Angkang Pregjam School College Kecharlia Risoy Jang Atumaphan ke enpon athepi ateng karju ke thak kachapati jai mektami pedoponsi ke hayatumaphan nong etami pi pajarponsi jai mek mesen pen pechun ponlo. Pinpur में Carbiang Long Autonomous Council Tourism Department along kedam tang penang anapor pen EM Ritesh Inghi ke claim kedam kachpat duk pen nonapor Carbiang Long tami tourism ahin somindar adang along nongnam chathang dun klonglo. Lapen kebang jilang arni tami la anso se Carbiang Long aphan tourism ahin kangthur ponji aphan sai dengji puta ningji. Half marathon along total 170 members. All Assam pentado, la pen Delhi pentado, Bihar pentado, kasi menang atim pen long pedatumsi participation atum menang do kasi todap baji ora tim pen si ada half marathon ke kat halada langbuku la pen halada ka koila janan kasi to menang atum man ke hada tiana long situ kasi halada anglong tour Carbiang Long anglong tour atumsi alang tumsi la ten la pen kicho gujun alang tumsi claim kono lase beneng world tourism dia theme bang ke sustainable tourism lase la anjano tourism lo ke claim lo rote ke chera peche tu do nana tukta lase batumi ada lang kualong self help group pen dang loks tamelo alang li tum sitame hala kitun ke dang la pen dak local food aputak sitame lo menang paklang nulong lo la pen dak lachot kali dak local lun kilun thega tum sitame alang li tum tala batumi ani ang sam tame claim lase pining se world tourism dia theme pini dak nang chetong dun la bangkeni ni tum government of Assam la MD Potmopani Bora alang li sitame nang chetong dun lo lase alang li phan ni tum pichuning ni dun bangke hela je alang li tum ni tum phan homestay nang pidum swai bilia the menang atum tourist atum bangke town long lo nang tum te rong alo se ke do kan tum se landscape hera ke meeting pen lo te lase hala rong lo ke do tum hani tum homestay provide kunci apa nilai tum body pun la penili tum non Carbiang Long Autonomous Council chief executive member tuliram rong alang li nang pin khat ten teng pet alang li nang bori do pe nili tum swai valley la pen halapu Meghalaya border ana ta tum homestay kilongji sitamelo menang isi besena tawara sunji thega Carbiang Long arada tum si tourism anat beniani kehang dulu pulote si menangan ta claim pun se along sitamelo da trekking pe dang lok sitamelo unilip tour operator non owe kimi tum sitamelo alang ke claim ke dam mesen se alang itu pan itu department no pen ke support ji pan itu kai kita chingwa chingsai pon bom se non owe kimi tum nong senang ceram nang citu do no bote ansu se itu Carbiang Long apa ke se India kang long term tourism destination mesen asun se thek pon kasi chunili tum Kolkata long ada tamelo itu new destination so award tamelo pon kasi nang itu mapan pini na chetong no kana itu mata ni so yes lalu guest house ke long an
no mat ke ni tum say 20 nos ado yung swai valley pan mai homestay ban homestay kasi kado sita melo metang hema bari long ta metang da ke do bo mai hema long ta koson se ba inkhir jir pen ke mesen pen ke klemi pan ke la government of Assam la pen tum tourism department tum cheram tum se tourist ro ke do tum ta eco friendly tourist tum ta do se hala sana pan ke se no ma ban ke la so Karbiang long ban ke la so potential ban ke peka event management naman Kolkata pe la tum event management la sports management la tum organize se alang li tum trupen nili tum se bainam pidon lo se alang li tum se ala online koson se mane pini la half marathon se tamelo kadu me tum ta online registration la penda so ke organize la Karbiang long anglong tour atum se tame alang li tum tamelo la so through online registration pen se tamelo kene son ba ke hada alang li tum ke sada owi kimi tu mangse alang itu mukanta si economically bang support sara kimi website kang pu bono so ala si pini ni tu mangke website bang impu kondo la se la so website pen nili tu website impu pere ka masin menang home pen mane travel agency itu mangke la website alam na tu se that website lo bulu di tu mang ton pen alam tok long lo itu mendak Karbiang long long ko ansi domestic है tourist तुम के ban international ko an ma ke ban se anso se each and every year dia malong tadi tum record and phone bom se non ke ban ji ani ban ke website la hai design tadu we lo puno tele tum Karbiang long ma ke tourist ban ke